sakit di Nabi, hai aki sang bungong kembe, sang bungong laye hana sote kamala, ban Nabi nekun di ulunnya kena wafat, karap ngan sekret nyawang mana ikat ban Bandung sohbat dum kata sare diro imata langit ngan bumoro sahanco duro dum asodonya Rasulullah tinggai donya tamang Fatimah Rasul nucum ni ba'dada lehnya na Aisyah cumba tala Sayyidina Hasan ngan Husain sampuh jaroni bak muka sahabat keluarga hancur hati terasa Rasulullah netinggai donya sakit di Nabi, hai aki sang bungong kembe, sang bungong laye hana sote kamala, ban Nabi nekun di ulunnya kena wafat, karap ngan sekret nyawang mana ikat ban Bandung sohbat dum kata sare gero imata langit ngan bumoro sanganco duro dum asodonya Rasulullah netinggai donya tamang Fatimah Rasul nucum ni ba'dada lehnya na Aisyah cumba tala Sayyidina Hasan ngan Husain sampuh jaroni bak muka sahabat keluarga hancur hati terasa Rasulullah